chỉ bây ule zo wilderness chuanin thil thatak mai kan ron chhak chu le do na hei in mu thei hen automatic soap dispenser pinia sanitizer dispenser ani bokani o sanitizer dispense nan I kan manga mo hands free ani ang chu hi zo wilderness chu ni puitin hena kan ron chhak chu le do na RS sangkhat mo cheng sangkhat in kan ron chhak chu do ni a thakop mai ti chuanin hei hetlai mi hi atak chu ni a hei tiang hi lan dan tu chu ni ama se bom chung le nge ti ve hian hongila kan mu thei chuan hei kan mu thei tur angai la ti chuanin hei chunga hian a manual sang hemi maintenance guidance a inzia ka lekha oma ti chuan tla hian a syringe a sanitizer mo a thun kwal na tura syringe ron chom ngal boka ti chuan tla hianin a khol bera aniang chaw kan tong sol nok mai hei hemi a hi a oma ti chuan hei hi a khola chuli ta ni mo ti chuan tla hian a container a plastic container a oma ti chuanin hei a box chuli a klein kan da anga hei mu thei chuan a vua da na hi ti han vua mai mo ti han vua mai khani a hei hun mai khani a thakop mai in mu thei chuanin a tha em mai ni ti chuanin hemi hian ina a power man chu double A battery pathum manga pencil battery kan ti mai khamo pathum manga ni ti chuan hei tla hian a man thei ta a vua na a thun na ni ta a ti chuanin hei hi hona hianin hetian kan lo hong ta hemi a tui thun dan ing tinge kan ti chuan hemi hi a chunga hi kep pani ta hi ti han hon hianin ti hianin a chunga hianin sanitizer tu ha kan thunanga ti chuan tla hianin tian chin le khan a recap me ni mo ai kal chuanin a in close dik chuan recap ta ti chuanin ti hian ti a vole me a ya da ta hian power button on now ta hi kan onanga ti chuan battery om chuan mo ti chuanin hetla hianin tia soap dispenser han man mai kha ni ta ni chu a khol mo a thakop mai a engwangin nge o khami I a chan le wang kan soima kan tla hin I ai ati dan kan eng lo nga kan offing ka hria ti khan kan unchia in mu thei chuan hei o ngora o ka off zo ni mo hei mu thei chuan o hei hi ani ta ni a man mo ti chuan a sensor hemi hianin hei sensor om ta ni hetia kan vada khanin tia kan vada khan hei ti hianin aron I englo ta char mai hei in chula o ka duain I ka in chul tui to hei tin hemi a hena tui mana hian hei in mu thei chuanin tu lai chuanin hemi englo a tui ril chi ha kan mang ta du dan chuanin a tui ril khel lo a dhiak chi anga temo a dhiak lo chi po ha ka mi chopol khanin a sanitizer tu ya kha sang man tu khom ta ni tin hemi hi hei a phuan chi kan hmanga tin hei ka in chul ta wa hei ka in chul hu zo do na ka in su hu lok mai nga hemi lo se thiam mai gura I voi thu min chul ka chu atam ma tin soita kan khanin a he lo ni ti jok tiang I voi khathan I mana khanin I ege a phuan ani wang khanin hetian ama hianin ati phun na leng lo om lo ta ama khol hianin in mu thei chuan hei aron ti phuan ta hianin a that na chu a form a hianin hei a chul tur kha hi ati kim ti mai la hei mania taksa hen mo he ta ban thing po ni se kut ringot po ti du tai la hei tian a chul tur kha I ke mania kha I mo a hek lo sanitizer kha ati hek lo ti la kan soi sual om lo ve tin engwangin nge hetiang hand sanitizer electronics ani chu a dispenser hi engwangin nge kan khanang engwangin nge kan ti chuanin a chan wang tam tak omanga pakhat na chuanin a compact a te fela mo kena nuama tin ada na tur all samani entina na dor kai te school tu na exam tu te school ka kal tu te mo le institution mo office te tan pon mo heta han hun mei lu na tur office bula do kana han hun mei mo ina ta po man tu te pon yang in kong ka bula thu thlenge mo do kana mo an hunga in leng te tan han chok chu mei kha ol te me marem chang te me khatiang khan mo tin hetiang lem lo nge hands free tila puta khoi ngai kher lo ang chi sanitizer han dispense na tur han I man na turang chi te po mechanical ta ka han siam mo welding a khatianga thira an siam te po mani khangau kha chu sangkha zaruk ti man te ni ta ni amana chu thushan ni se a thira tanga siam ani tin ingwang nge mo khatiang kha chu han ngai to ula in chunga hun theilova kong kharbulai mo po na han hun nga ya lian thamatin ke ra ko la khatiang mechanical a vati khangai ta tin amana lo to zo bokatin a maintenance le enge a hun le aing lo vela ka space a tin a nok sak zo kani ma se hi chu cheng sang khat lek khanin hei ti hianin inin bula emo office a emo school a poni se tu la ya kan soita kan khan school ten tran ha I khatiang khan exam tu te pon lo mang mo zir lai tena I enge classroom an ron lu do na khanin khatia hei in onanga ti khan on sign anon kal lu do na khan ti hianin a han ti mai nga ti khan mo a han dispense nga ti khan in sanitize nga ti khan lu nga he ta enge mechanical taka welding ang chi han ra ko le mo ang chi emo mo ani lo poina hetia
a me nga yang chi hetia le in sanitizer a dot le na me le chu mi me nu le mi khoi nu va khoi ngai lo khanin hands free khan ti hianin mo ol sam deu khanin in kut kha in sanitize thei mai tin ani ta thatna ani a tin zo wal dang he nesian soita kang khanin cheng sang khatin kan chop chuaka tin aba ka zuar chhong du emo a hloma la du dan pon offer sang sang kan e chung te chuna kina I heta video chung kan soila wanga I hemi enge a details kan ron sia thak tu ra sang sang enge free gift te po le thil sang sang khamina ron chom alak dana si te pon I kan ron chop chuak do ni o khakha ti zong khani se the wilderness signing off off ta alai te